Sivusele babukele emakhaya. Yeah. Sivusele kakhulu lokhulumako ngithabiso hlophe ngiyamthanda kakhulu uJesu. Sikhona lana sisebandleni lakhona eMbabane Mary Wise Church of the Nazarene. Siqhuba ke incubo yalakhaya. Sihamba ngemanual yekuthi simele sithule ubufakazi once ungakhulelwa dona tindlo tasekhaya kubabe ezulwini kumele uthule ubufakazi. So nathi nje sibamlabasha NYI sithi nje no sicale nje umsebenzi lomuhle we-podcast lapho khona sitawukhuluma khona tindzaba tembuso, sitawukhuluma khona tindzaba tasekhaya ezulwini ngoba labanye siyababona bawaqalile ema-podcast baqalile lokuhlekisanayo, kepha thina sithi no yathi asesikhulume tindzaba sifakazele tindzaba tasekhaya ezulwini ukuthi mawumuvu lomusha kumele uphile kanjani, kumele uhambe kanjani, nalabanye bayibone lempilo ukuthi no yathi bamlabasha bangaphila, kuyaphileka la kuJesu. So khona lana bazalwane e-studio nginabo bafowethu esonweni. Amen. Bobhuti bami laba bobhuti labadzala. Ngibukele kibo nami. Nginemfowethu Thabiso Maduna naye Nkosi yazile Masilela angathi ukuthi bangadithi inhlabahlo sikancane. Amen mfowethu siyabonga mani. Siyabonga lokusi-introduce nje sithe khona ngitawuteka indzaba tembuso waNkulunkulu. Akusiyo ukuthi mhlambe sihlangene nje ukuthi sinesikhathi sekuthi sitawuthi icocela but sicoca tindzaba tasembusweni. Tintfo taNkulunkulu. Njengoba nje sombili mina libito lami Nkosi yazile Mama Masilela. Ngiyamthanda Jesu inkosi nemsindisi wempilo yami. Amen. Njengoba soshito ukuthi libito lami Thabiso Maduna. Amen. Ngiyamthanda kakhulu Jesu inkosi nemsindisi wempilo yami. Velele ngitimisele ngako kumati Jesu. Mati kufa nekuvuka kwakhe. Ngihambe emisweni takhe. Amen. So yathi baphathi bami ngabe nifike njani khona la ngephandle belina bekungahambeki nifike njani yini lento leniphushile ukuthi ningaze nifike kulena ndzawo namuhla? Uyathi emnakethu uke wateka ekuqaleni wathi ngoba nasekukhulelwe shothi ngilento lesikhulelwe yona yasifuca ithi ngisho silele ithi yathi kusasa kepha kuhleliwe ithi vuka uthandazele nalihlelo lakusasa. So ngiyo lento lekhulelele kumoya waNkulunkulu lesifuca ukuthi site la ebukhoneni bakhe sitawuteka niphokophela khona nebelive bakhona letinto entaba nani nithi no asenitenta uqoqa tinto tasekhaya kuhle lokunye wena mphathi ukuthi nyalo asi-driver inyama yethu but si-driver ngulomoya wethu usiholela kuthiwa the spirit of the Lord isathatha Jesu samholela ehlane lokusho ukuthi nawo nelokusihola ukuthi nakusasole inyama lomoya base kulomoya waNkulunkulu sinika leshiselo lokuthi senedingo tembuso wasiyami ukhuluma uthi angishiyi inotho kepha nginishiya namoya lo ngiyena lo tanikhombisa indlela. Amen. Nisho njalo mosibaphathi. So yathi mphathi ngisakubuka nje ngike ngakushayela phambilini ngicabanga lenzaba yasisi lo sisi lothi uhlala kubuka ukusibekele kabantu unando sisi phathi uyabona na usahamba la indleleni ubuyaye kufike lokufika kepha kukhona lokunye lokuthi nakufika bese lapho sekufuna ukuthi ukubuke ngaleliso lelijulile. Ngiye ngikulanza lenzaba ngiye ngacocana lenye ingceko nje ngisacocana nayo lenceko yahlaseleka kulokuhlaseleka kwayo lenceko uyangede yathi bantu bayangana noma kwentekane empilweni yami but yabuka ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthini so ngithi tena ngibuka kule simo lengingaqoqela kiso ukuthi ufika uthi lo sisihlale kubuka ngubone ngiyakubona wengcawuthi uhlale uthi shadi ngihlale ngithi shadi uthi ngihlale ngubuka. So umthandazo wami uthi uNkulunkulu ufuna ukuthini ngalokho akusiko ukuthi mhlambe ngoba akusito tonke into leti tathi empilweni yethu njengabantu baNkulunkulu ethi siwethe letogaya nifuna ushiya sifundo nedi wena kufuna ubudele nzalo yaNkulunkulu uthi inkosi ingabithi nami nginekuhlupheka nje mphathi
kulamalanga bengingasakhona ekhamba la Digo. Yeah. Kunalabo sisi laba emako sebayadada naleti khathi ukuthi ngidlulanile. Yo. La ngisebenza khona lapha eJaldini lebulungu. Kunalo sisi lo yayahlala lapha ekhaya wangibona ithi ishati sokucala uhlabela ingoma. Hey. Ungibukile. Yeah. Uyangibuka lo Nkosi yami. So ekongibukeni kwakhe akadle ukuthi sengisidalwa lesisho. Akade. Yo. Ngabe eliviki lakho belinjani impatho? No, liviki lami belihle kakhulu ngoba ngesikhathi kancane ngivani khuluma ngisithamba nje bese banibuka. Hey. Nami ngadibana nenkinga lenjalo. Yeah. Lokuthi sometimes uNkulunkulu kuyendeka letha umuntu for a purpose. Yeah. Bese sathane sozama ukucula le purpose. Yeah. Kanti ukuthi siyasoma soenda involved akho kanti inhloso yaNkulunkulu ukuthi lo muntu adane naJesu. So kulenye into stawuthi bantu basibukile Yeah. kanti wenda kwaNkulunkulu maboma ukuthi labantu ukuthi bahlangana nawe ukucuka kwempilo yabo. It's in Bible the footsteps of the righteous are ordered. Exactly. Which means konke lokwendakalayo not a mistake. Uhleliwe kuhlelwe ngibabe eNkulunkulu. Yeah. Kunema testing khona lapho. But awufika lapho sisi bathi ebhuti ethabisi yathi ngiyakuthanda. Yo. Kani so uyatestwa. Yo. Yeah. Kuthiwa asesimgathi ukuthi utakona njani. Yo. Uthi usathi yathi nami ngiyakuthanda. Uve kuthiwa ingceko leya. Yeah. Dibambe mphathi. Yeah. Dibambe. So mphathi yathi sihlelana nje e-studio kunana i-topic lethi now that I'm saved how should I live? Yeah. Tholakala lapha ku 2 Corinthians 5:17. Angadi mphathi wami ukuthi ungalibuka yini. Now that I'm saved how should I live? Ngiphila njani? Ngoba siphila esikhathini lapho khona abantu abasadi ukuthi kumele bayaphile njani. Sesiyadiphilela nje sihamba ngenyama. Siyakhonda konemabandleni siyeda sitawuhlabela siyeda tawushumayela but lempilo ayisho. Yeah. Lempilo ayisho. Uthisa nje lenzabale yona mina ethi salifuna livesi Titamzo. Nginakala ukuthi kahle hle na kuletinye talentifo ayiba sesikhulile inakile nathi sisakhula. But ubuka ukuthi sibese sidakhela structure ngokuthi nasengikhondile nakukholiwe kufuna ngihambela sekuphelele. Shothi ngalamanye amagama asamvumela lo moya waNkulunkulu. Sesimbeke ama limitations. Yeah. Ngokuthi ngeke moya waNkulunkulu egcina sigaba nasi. Mina nje kukhonda kwami ku limited ukuthi kuphelela la. Yo. Nangihlabelile nje sonthweni kwashaliphi shothi sengikhondile. But le khaya utawukhanza solo sigcwele siyakhihlela. Bantu sebaba netindlela tabo tekukhonda uNkulunkulu. Yeah. Sebathi no mina ngidawuthatha lisweni. Yo. Ngiyayintibute nje mphathi. Kuthi ingabe nje wena mangakulayisha emotweni yami ungasho nje ukuthi ufuna kugebela ngemuva ebuthini. Ufuna kungena utawuhlala ngembili. Yo. Which means there is one way. Lengijesu. Kumele silandzele imithetho yakhe. Yeah. Singabi netindlela tethu. Amen. No funza ncela. It's 2 Corinthians chapter number 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, Yeah. the new creation has come. The old has gone, the new is here. No, ongiphinzele mphathi. Therefore, if anyone is in Christ, Baba. If anyone is in Christ, Yeah. angathi kuthi neyivalenza. yo, Yeah. Hayi esontweni, Yeah. hayi ekushumayeleni, hayi ekuhlabeleni praise team, Yeah. hayi kulele sikwendayo, but in Christ. yo, Masibuka nje sibuka mphathi wami, sibuka Christ. Lana ufananiswa like a place. Yeah. Ngibekise nje njenge contain ufananiswa ne contain. amen. Kuthiwa inside, not next to, not eqeleni, Yeah. not opposite, not on, but inside. Yeah. He's a new creation. Yo, Emphathi ngibuka naloko ukuthi in Christ. Yeah. Uyabona bakhona emhlabeni labanye abantu labethiwe amagama bathi bo Jesus. But lapha kuthiwa in Christ. Shothi not all the other Jesus that are there, Hey. but in the master that is in Christ. Yo. Ekhathi uJesu. Yeah. If anyone is in Christ. not parallel to, Yo. hayi ecele, hayi Ekhathi. ngaphansi, ekhathi uJesu. Is a new creation. So ngiyabuka nje Nceko kuthiwa in he is a new, yo, not ukuthi he is going to be a new, yo, Yeah. which means the minute you enter the kingdom of God yeah, is the minute ushintsha Yeah. uniketa ingubo letisha. yo,
simo sakho sesiyashintsha Yeah. uba sidalwa lesisha Yeah. you never existed nyalo mawushintsha Yeah. you become udalwa kabusha Born again. born again which means lobunguwe bakho nyalo akuzange kube khona you are new Ngiyathola ukuthi shothi once saba in Christ, shothi the nature of God yeah is transferred to us. That's why we are the new creation. yeah Shothi now the nature of the one lesimemukele is transferred to us. So that's why the topic lesawukhuluma ngayo nje itechlisha lokuthi how should we live uma sesine nature yakho. yeah The new creature nakubolo. Amen. yeah Ngibuka nalo nature. You see nature libito nangibuka nature it is something that is vast. Yes. yeah Amen. Because now kunma nature. Nature is something that you live upon. Yeah. La ngaphandle ngesurroundweni nature baze bathi mother nature. Yeah. So lokuthi we are transferring, there's a transference of the nature of God to us. Yes. Shothi ithi lenzaba we are tackling ukuthi how do I make sure that the nature of God is sustained ngekhathi Yeah. as a new creation. ngisidalwa lesisha Yeah. awuqhubeke ncane Therefore, if anyone is in Christ, Yeah. the new creation has come. The old has gone, the new is here. the old is gone Yeah. lo muntu lobonguye before Yeah. hambile nyalo angathi kuthi uyeva nceko mangabe bosoma kakhulu once ungafika kuKristu Yeah. bese kuyashabalala mangabe boganga once ungafika kuKristu bese kuyashabalala ngani ngalokuthi bese ungena empilweni lesha Yeah. ungena ecathulweni letisha uthatha lenye impilo longazange ukuyiphila before Amen. which means automatically uyashintshwa Yeah. hayi ukuthi usatoshintsha Yeah. ngiKristu ngisatotiyeka letinto Yeah. Yeah. uyatiyeka you become a new creation Yeah. so nginekutibuta nje baphathi bami ukuthi Yeah. as a new creation how should I live Yeah. labanye bakhulumile batfaka tindzaba tabo mindset Yeah. tabo dress code Yeah. tabo ukuthi bamle kumele ngihambe nabo ukuthi ingabe mangibuka nje le tindzaba tabo mindset Yeah. ingcondo yami kumele ngibe ngimuntu lo kanjani ngicabanga kanjani ngicabanga tiphi tinto uNkulunkulu uba kuphi la kuqabangeni kwami mina nje ngingumzalwane Enceko uyabona kuke kwaba neteam la khaya yathi le team Romans chapter 12 verse 2 kwasiyami yathi do not conform to the patterns of this world yeah but be transformed by the renewal of the mind. kwasiyami The renewal of the mindset. Shortly, the transformation. It's do not conform because we are a new creation. You no longer conform to the patterns. Yeah. Because this world that we live in operates in patterns. Yeah. Operates in what? In legislatives. Kunemithetho namhlabeni lebekiwe ukuthi bantu baphile ngayo baseve. Yeah. But uthi nakabhala about incwadi yabaseRoma uthi ningadilingisi Yeah. tinota lelive but guqulwani engcondweni. yo Shothi lokuguqula be in constant renewal guqulwe engqondweni ngemihla nangemihla because you are a new creation. Amen. You are no longer in the world Yeah. but you are in Christ. ngemihla nangemihla Yeah. Okunye nceko now how should I live as a new creature? Mfalo uthi live in constant relationship with God. Lokusho ukuthi hayi lokuthi mina nje ngikholwa sengicala ngelisonto Yeah. base kumele ngesondweni. Eish. But we should live in constant relationship with God. Hey. Ngiyatfala nalokuthi salvation is not salvation to us is a relationship. Yeah. It's not Yeah. something lengathi siyemukele nje yakubo sister ugadla Yeah. Yeah. but budlelwane lesinabo naNkulunkulu not rules but this is a relationship with God. yeah So Yeah. now lokugathekile
must kuze siphile the constant relationship with God. Yeah. Lokho ukuthi iBhayibheli asiqali kulifundza nasesondweni. Kuthandaza siqali ukuthandaza nasesondweni. Yeah, so Because labanye ukhanda ukuthi sihamba sicabzela kuleli viki lonke, silale leli viki lonke but nase sifika emapulpit siyashisa. Then asiphuma sibuyela ku normal life. Leyo ke akusiyo I constant relationship. So that's not salvation. That's pretending. Yabo. But now that I am self, yeah, I have to live in a constant relationship with God. yeah, Yabo. So even na secret place yami akangadi uNkulunkulu. yeah, Angidadi kwana nami ukuthi no mina phela now ngisebudlelwane naNkulunkulu. Yeah. Uma ngisebudlelwane nemuntu in other words ngichaza ukuthi ngeke nangisebudlelwane nawe Yeah. futhi kude kwami lengakwadi kwakho lengakwadi yeah. nawe kwami longakwadi Siyadana. siyadana constant relationship shothi budlelwane lokuqhubekayo Yeah. kude ukuthi nganyelanga namhla ngisengike ngiyakuphoza khona hayi namhla hayi nayi intombatane ngiva ngiyashisela Ena kuhle kakhulu. So, muhle kakhulu Yo. bahle ngce kuphela Yeah. asiye ngaye Ungayithinzi le. ngiyathinzeka but sekubida understand Yeah. ukuthi mina ngisebudlelwane naNkulunkulu. so I have to wait for the right time. Yeah. Amen. Ano mphathi wayithinzi nceka. Hayi. No kona bahle labantu. Yeah. Bahle. Iqiniso ngilelo. But ngalomthetho wasekhaya. Yeah. Uthi mangabe ngihlushwa dinganuko, angivele ngishaya. Eh? Mangitibuka nje mina ngisesengakafiki kulesigaba sekuthi nyalo ngingathatha. Yeah. Ngashada. Yeah. So ke ngijola kanjalo. Which means not the right time. Yeah. Kuthi ngingangena ikuthathele. Yeah. And when you see addressing kuleli hlangothi lelo nginaka nalo constant uyabo lo constant wena nceko consistency in Christ it means being constantly invested entweni tasembusweni kaNkulunkulu Yeah. uyabona lokusiketla nje nceko Yeah, mphathi. kunaloko ukuthi sihlalele ngaphandle sihlalele emakhaya sibe isolation singafuni lokuthi sibe invested entweni kaNkulunkulu sitawuqhamuka lesitha itawuqhamuka lenkhanuko Zila. idlange but once you are constantly invested once you make sure that you surround yourself with the things of the kingdom of God na kanjani you will walk in this new creation without any fear without any kokuthi doubt ukuthi nemambala vele am I a new creation yeah So ngiyabuka mnceke yami ngibuka nje budlelwane lo kuyangisese7 yeah ngike ngangena emjolweni yeah esikolweni bebaze bathi no sebabukele kimi yeah sengi example ngeke 3 years mphathi Yeah. ngifikile esikolweni ngisebudlelwaneni uve abantu bathi no siyabonga mphathi Yeah. le relationship be constant bekude kulandzelelana yeah uyayibona lento le kanjalo nala Kristu yeah kumele sibe bantfu labatawunaka le relation masicabana makuthiwa ngigilekile ngibuye ngingabi ngumuntu lotawami yeah yeah ngibuye ngithi inkosi nongigilekile ngithethelele njengoba ngibathethelela Yeah. Lokunye nje nceko kungaba ukuthi we should live under the lordship of Jesus Christ. yeah We should live under the lordship of Jesus Christ. Nkosi Lokho yami. ukuthi kufaka ukuthi kufaka ukuthi Yeah. wona mase simukele Jesu Kristu it means Jesus Christ is now our Lord yeah and not just the Savior. He's Lord. Yeah. He was just Savior. Lokho ukuthi wena nceko we obey him even when it is hard. Nkosi yami. Noma ubona ukuthi nceko nayo intombatanya ayithanda. yeah But because ngathi mina ukuthi no because I'm under the lordship of Jesus Christ. yeah Letinto lengafanele ngitende noma ngipresseka kwana. Yeah. Yabolo. Noma sekwendekile ngoba phela sibantu. bathi nang million Yeah. Siyami. bathi nang million imgane na Ah. nang million ngibulale yeah nyaka ngifuna le tender leno iphasise Yeah. nang million Oh, ngathi khanzuli ngeke kancane ukuthi hayi ngoze ucumcule ndakubona after the scene. eish Eh yinto lesesendako
yimbo lesisendaba ngibukela lenye nje isketch kuthiwa deny Jesus or die Yo. yathi lenceko seyikhuluma nemfata kwethi deny sitawubona sesibona ngale bantwana batawusala naba Yo. Seyimncenga incenga lo mfata ithi Yeah. deny him sekumele aphike amphike Jesus so sithi ngakuguqulwa ingcondo tethu we need to be transformed ngalokuthi nje we are under the lordship of Jesus Christ noma ngakusestikhanze sekhathe sonweni yeah ungawi siphelanga phela vuka ngeke ngafunza livi kuJeremiah yeah like God ngathi unekukhala lokukhulu uNkulunkulu uthi ingani bantu bayawa baphinze bavuke yeah but uthi nendiwa yini lesive sabo uthi niwe besansafu ansavuke Yo. no inkinga yinye sitha silibala sisikhumbuta limuva lelo kuthiwa nyalo we are a new creation the old has gone but ke sitha sinenkinga yekubuyisela le muva kuthi uyakhumbula wena mphathi ukuthi wake wabulala lendlu lohlala kiyo kwendeka nako wabulala umuntu la kulendlu weba imali lembhedze lo lele ku untshontshiwe but kuthiwa nyalo you are a new creation which means lobo kwenta kuqala sekhambile kumele kwendlulise so sidalo lesisho that the problem last night uyabona inceko kutsinza nje lendzaba yema earthly possessions esidalwa lesisho you know lama earthly materials wenganceko they are difficult to just immediately ukuthi because I've received Jesus Christ nalicona linami ngiyathi ukuthi ngaleba ngiyathi ukuthi lo mndiyela ngathi ngakwe ngamnoka but being a new creation we will allow the Holy Spirit to come akuphela amandla ekuthi uyirelease leyo jacket lo wathi ukuthi wayithatha lapha esitolo bangakabona lokungenani uthi noma ungasayibiseli but uthi enkulunkulu le jacket lena ngiyayihambisa Nkosi because le jacket it holds a legal authority in your life the enemy nakafuna ukukusebenzisa nakafuna ukukhumbuta limuva lakho utawuhlala lati kwale jacket but being a new creation is allowing the Holy Spirit to moya lo ngcwele ngiside I want to release this gadget ngiyathi it doesn't belong to me lokungenani let me destroy it lokungenani ngiyibisele emuva uyabona kukhona lomnye ingceku lebeyihlala ngala yathi seyishumayela esikhathi ishumayela libandla yasi yacukathe bazalana mina ngebati imbuti leti ngi3 ngebati imbuti ngathi sengitebile leto timbuti leto tahlala esibayeni tatala tanza but tathi setanzile ifohlile ingwenyama emndeni kaJuda watibisele emuva setingumhlaba ngiyabona umakhelwane bamkhomba bathi yabona lo mvulo what a bad decision is made but because of the Holy Spirit because of the power of being a new creation in Christ watihambisa watibisela there is a power in being a new creation so usakhuluma nje mphathi wami kuvela nalelivi lelikhona lapha kuHebrews lethi ngako ke njengoba situngile tesiqumbile esigaka sabafakazi asishiye konke lokusenzako nesono lesigigelana njengelwana basibukile mphathi basibukile liyakhuluma leli verse likhuluma nebantu labadidwala letisha kuthi ungathi usesidalwa ube usabuyela lapha ubuseliphethe lelicingo usehleli kulendlu lo ayithenga ngesaba and ukukholwa nceko azikuqali ngelesikhathi sila sonveni Bible nje nalithi siyincwazi lefundzekako kusho ukuthi noma liviki lethu lonke ngaphandle kwa Sunday sisuke sishumayela imphefumulo and ikendalo ukuthi ngendlela esiphatha ngayo imphefumulo leminyenti ilahlekelane naNkulunkulu noma lemphefumulo bese ipromising ngekuphatha kwethu but iattitude yethu noma indlela esiphatha ngayo kubantu ikhanza ukuthi iyabakhahlabeda labantu kanti sincwazi lefundzekako dolobha nje kuthiwa lelakhiwe entsabeni ngeke lisithe ngabothi uNkulunkulu usithathe wasenda ingoyoyo usenda ingoyo uNkulunkulu mabomu kuze kuthi ludumo lubuyele kuye uNkulunkulu
kushuthi nawe wena Ncebo awukade asikade phansi yeah asikade phansi mangithi nje ngiyakholwa angisho ukuthi mina eThabiso ngiyakholwa but lo mine I'm representing 1,000 so ngansi once mine ngenda indodami nje nganga yeah angilimati mina limata the 1,000 ngilandzelako abantu lababuke wena exactly so kafanele ukuthi when sesimukele lo musa waNkulunkulu Yeah. lo sifundzisa ukuthi sizele konke engakholwa bese sesidiphatha ngendlela leta ukhahla bedala abanye abantu sawubudwa ngale mphefumulo sike sangena kuyothi manje mphathi sakhuluma indzaba yokuthi masongenile la kukholweni kunetinto lokumele utishiye kunetinto labanye bantu labatibuka njengekuthi akusiso sona njengekulalela isecular music but live masihamba siyale ngephandle livele likutshele kahle ukuthi ngeke ngishunyayelwe nguwe ngubona idolo lidlula udlala amapiano ngeke ngishunyayelwe nguwe ngubona idolo ukhuluma nako ngeke ngishunyayelwe nguwe ngubona idolo ugqoke kaso ugqokisa kwami uhambisa kwami ingabe nje mphathi senike nje ningilandze kabanti ngenza ngifuna nje sigene kabanti la kule speech kuthi nje mine lilwimi lami ligcwala uthi uma kabhala Jakobe uthi lulwimi lufananiswa leluthi lwemajiki luncane lusitho lesincane sitholakala ngegazi but it is the ability to destroy through the small organ esinayigazi so wena Ncebo uyabona la indleleni yekholwa we really need to fix the way that we decide to speak words indlela lesikhuluma ngayo njengetidala letisha emagama singamanje sponsor ungamani nje ukuthi ngoba sowuvukile ukuthi sebakuvusile ekhaya soyaphuza ukuthi akusho ukuthi ngoba sengiyakholwa that is very not acceptable Apostle Paul uyala Timothy kanye la uthi mfana wami ibasibonelo labakholwa bona kulaba ngakho ngekhuluma shothi in speech in conduct uyachubeka yabala so ngalokho nje uthi desibuke lendaba ekhuluma in fact the fact that thina nyalo siyakholwa live lekufanele liphume emlonyeni wethu why live la ngoNkulunkulu isitshela lathi zindlani ngalo imini nebusuku lokuzindla ngalo kusho ukuthi nyalo sesitawuphefumula lelivi sikhulume lelivi kusho ukuthi ke akabhekeke thine kukhuluma kwethu kuphume ama negative words kuphume amagama lawa lahlambalatayo because we are full of God and we are full of the word kuthiwa zindlani ngalo so ngisafunza nje ngisesesikolweni bekunala majaha sifike eksena akhuluma ngebhola ngebreak akhuluma ngebhola thishela uyafundisa ukuba akhuluma ngebhola siyohamba khulunywa ngebhola bhola toti masibuya nangakusasa khulunywa ngebhola kuthiwa nibonile yini but thina abantwana bakaNkulunkulu thina lesithi sesisinzisiwe we are new creation asikwendi lokho ngabe kubangelwa yini Nceko uyabona futhi reaching that stage it is not an automatic thing to happen akusi automation futhi automatically ngoba sengihleli nedingceke ngoba sengihleli nebangani bami sesitawukhuluma ngelivi it is a process because as a new creation you have to grow wathi uNkulunkulu sakudalile konke kwabe sekuyadala kuyanza uyabo shothi being a new creation you have the ability to grow to expand the ability to expand ukhule la indleleni so ngalokukhula la indleleni you will then reach a point where every word you speak every word you utter shall bring life to the dead because you are a new creation so khuluma kuphila mabathi ukhuluma kuphila mabakuthuka ukhuluma kuphila bakubone lokuthi no lensizwa lena unelo lekhona ungcono nekuthula
ukuthi ubaphendule nje ubaphendule amagama ladababulala. Yeah. Ngco siyakwemukela phela lokuthi ekholweni Yeah. kuna nakulesibita ngekuthi icathuta uthi umpostoli Paul mangisese ngumfana Yeah. uthi ngakhulumisa kwemfana but uthi nyalo sengimdzala Yeah. sengikhulumisa kwenvutha Yeah. kusho ukuthi akufanele ukuthi ngisho nasekholweni solo siyafanana Yeah. kumele sifike esigabeni sikutfutha Yeah. Yeah. uyafika umpostoli Paul nganyela ngathi enyanya ukuthi oh nine emagalathia lalibele Yeah. yabona umuvi yenya uthi kuze kube nini solo nifundo walibisi Yeah. solo ndlala ukuthi ngiyabona nisengakulungela udla lokugcinile Nkosi yami. uthi nisalungele libisi kuyingodi ke ukuthi ngcebo singachubeka sicathuke mangabe tikhona timfanelo tekuthi singakhula Yeah. Asikhuleni baphathi. Yeah. Asikhuleni. Mina nje mangunyathela sengigathile nceko. Yeah. Kuthi uvela ungithinta uthi no, ungakhathateki. to God be the glory. To God be the glory. And futhi wena Ncebo uyabona kulelo side lento leyo ungayi-acta leyo. Yo. Bakhona abantu labayi-actile indlela ekhola bayi-acta Bayi-acta. batishaya leti cash. Yo. Batishaya kokuthi thina no le ndlela lesenta ngayo bathandaza ngentilweni Yeah. kokuthi thina uyahola. This thing requires ukuthi iphumela kuwe. Yeah. Ungathi ngoba sengive eceleni but nami sengifuna kuyisebenzisa. Allow the Holy Spirit to build you, to make you grow in this kingdom. Yeah. Uthi nakabhala encwadzini yaPetro uthi langadelela lubisi lolusha Yeah. lolungakabhicwana Nkosi lutho yami. loluhlantiwe Yo. lolungumoya loyingcwele Hey. lotasifundisa. Yo. No, umoya longcwele. Yeah. Losifundisa. Umoya longcwele. Exactly. Yeah. I think lokunye nasingachubeka ukuthi live holy, Yeah. set apart. Yo. Kusho ukuthi phila ngebungcwele wathi ukuthi wena uhlukaniseke. Yeah. Now iChristian nje yona kufanele ukuthi iphile ngebungcwele. Yeah. Yeah. Yathi ukuthi ikhethiwe. Bible lithi we are the royal priesthood, Oh yeah. holy nation, We are the chosen generation. chosen generation. Sisihlukuluwane sa-Abraham. Yeah, singilaba khethiwe. Yeah. Yeah. Mangithi now I should live holy Yeah. and I should live set apart. Yeah. It means now I should Yeah. guard my mind. Yeah. Ingqondo yami nje kufaka ukuthi ihlale ilungele ukuthi nokude lokubi Lokuphuma kimi. lokucabanga la ngqondweni yami. Yeah. Yakubona shothi we have to be watchful of things lesilalelako, Yes. watchful of things lesikhuluma kwana nathi. Yeah. Sikhuluma music le secular music Yeah, but iyawulimata isystem yethu yakomoya. Yes. Because yonke into lesiyifaka etindlebe tethu iyalimata. yeah. iBhayibheli lithi ukholwa kuda ngekufa Yeah. Yeah. nekufa live la Live la kulo. lokusho ukuthi mina uma ngilalela those secular music Nkosi yami. kusho ukuthi kunento ledaleka kulekile Yeah. ngathi ikhanza vele sengimisbehave Hey. Yeah. hayi ngoba bekufanele ngibe kanjalo yindlu lengilalele yafike yakhela something lemini Yeah. Kuthiwa wena Ncebo just to equal lokushoko kuthiwa you know the kingdom of darkness. Yeah. Demons in the kingdom of darkness they travel through light and sound. Yo. So Masiva, if you listen to that song, that doesn't glorify the king of the kingdom, the king of God. Yeah. Leo ngoma leo automatically it will influence you. Yeah. It will influence your thoughts. Then your thought will grow into your behavior. Nkosi yami. Then they shape your character. Eish. Reason being, it is what you listened to. Nkosi yami. So ngeke ngatibuta nje mphathi ngendlula la khona la Tikomo. Yeah. Ngibana nami umfana nje umfana I think about 6-7 years. Uhlabela uthi nika. Yo. Kodwa Yeah. umfana ekukhuleni kwakhe ngeke abanike. Eish. Akahlanyeli ni seed la kuye. banika kwanyana Ubanika kanyana. Eish. Spiritual Yeah. emoyeni sovelo uyabanika. Mm. Uvulile. Yes.
inceke uyabona manje mina ngiyambonga uNkulunkulu ngiyambonga namoya lo kaNkulunkulu ngoba letinye talenti ngomina bengitilalela ngoma ntasana mphathi bengitilalela mphathi benginema album bengitilalela bengilalela futhi nathi wena nceke leli kwenta ukuthi na uhlabela ungathi ungashaya style hayi let silent nathi ukuthi ushaye le style nale style na ushaya it is a sign you are in possession of something when you listen to that song khona into le bese ithatha ipossession la kuwe but you cannot visualize it nyalo because wena nguwe lo lalela le ngoma so uyabona uNkulunkulu ubese unginika le ability kuyenteka ukuthi ngisho idlala nje le ngoma lapha le secular uyivele ngoma le like immediately bangacitha nje 3 words uve ukuthi this song is a rebelling against God. This song it is not only rebelling but it is teaching immorality unto our generation. Leti ngoma ngisho utibukela lapha ku channel S utibukela leti ngoma diyamangalisa lendlela letidlalwa ngayo nalabantu labatidlala ukuthi this person are agents of immorality in the kingdom of darkness. It requires ukuthi ungumfana kaNkulunkulu bese wena ukhetha lokuba kule new creation. Hayi ngoba labantu bafanele ukuthi yini bafanele kuyolashwa. They need the salvation that you also received. Letinye tato nceke setivela ngazo uthi yathi mina ngiyakholwa nyalo uthi mawuyilalele uyive isho uthi yanti siyamdzinga uNkulunkulu siyamdzinga moya longcela tasini but masothi soya ngale ma video ukhanda immunity hlungule le nceke I can say that I'm a victim of it. I'm a victim and the way that bekuthatha le attention span yami bekungathi angisaphili kahle. You know addiction nase addiction is calling you because these things are like a voice kuthi nase kubita lento ushiya tinto letimqokwa uthi now I want to attend to this because the voice leleke khathi yale addiction lekuphethe is calling you. Mina mphathi angizange ngike kunathe empilweni yami but spiritually because of this music benginatha benginatha bamba phela ngoma bengiyenginake nje mase ngidlala lekhaya bengikhanza sengiphethe lamakhaphinyana kude etshwala bari kunemandi uyabona lo muntu lo lengekhathi already he's drunk but bese kushoda ukuthi mina ngithele lo tshwala the way lo music bese kangendayo there was something lebeyikhona la ngekhathi manje thine sibantu ngenxa yokuthi we are spiritually blind letinye tinto asitibo how should I live ngiphila njani so which means tingoma kumele ngikhethe kuqabanga kwami sekumele ngikhethe speech sami sekumele ngisikhethe angadi baphathi ukuthi singangena inenzabeni kunenzaba eyinzaba lesihluphako mineke iyangihlupha angikhona ukuphuma ngakakhuluma ngayo indaba ye dress code angikhona ukuphuma ngakakhuluma ngayo Nkosi yami angadi ukuthi baphathi singakhuluma nakhuluma indaba ye dress code even our dress code should reflect God ufuna isho nje ukuthi now I'm a new creature because wena nceke yabo singayi khashana when ngibona hlanya ihlanya ngilibona ngoba ligcoka isudu ngilibona ngetembatho dala yakubona Nkosi yami nemfundisi mhlambe ngibona ngetembatho dala kanjalo nabodokotela ngibabona ngetembatho dala so likewise nakithi nathi kufanele sibonakale ngetembatho dala futhi leli likholo lona uyakholwa lo ngaphandle kokuthi uvule umlomo the dress code ikhuluma everything about so manje uma ngidaqhamuka nje ngigcobe esicebe noma sengifaka isikhathi sami lesithe but sinemchele lofika la amathangeni bona yini inhloso yakho asiyadi lenhloso asiyadi thine siva ngathi sigcokile but ngalokuthi njengoba ngishida nasekucaleni ukuthi was spiritually blind asibonde dini ukuthi le mpahla lena yaphumelana ngoba simele sibude ukuthi ingabe lokhu nguthenga nje yini emiyako ngigcoka lokhu yini emiyako ngoba kwa design wangale evenda kamoya
kwadesignelwa i-purpose thile. Everything that happens, it happens for a purpose. Sike sakhuluma lokho ukuthi konke lokwenzakalayo kwenzeka for a purpose. Sikipa lesiphumako kusuke kune purpose. Sathi safike sahlala la kusuke kune purpose. Sahlala la nsanyeni kusuke kune purpose. Sahlala la lesike kusuke kune purpose. Yo. Asiyakhe le purpose asiyibona. Nayo leninkinga leshaya. Uyabona wena Nceko, mina nje nginaka naloko ukuthi naleti impahla lestigcoka you know leti impahla lestigcoka kona Nceko, it is significant as we grow in this kingdom. Uyabona as ukhula la indlela enekholwa, you can reach a point uthi ngisho le mpahla soyithatha lapha esitolo uthi babe le mpahla le ngiyayithenga lesudu ngiyayithenga lena Nkosi ayisiyo yami but ayibelivumo kuwe angivumise wena ngayo akubonakale wena kune kuthi Nkosi kubonakale mina ngiswengile ngayo. So le dress code wena Nceko, we can speak about the dress code to a point of angadi nami ukuthi singagcina sifike, but the gist of the matter is that in everything we do, what is the intention behind? What's that? Ngifuna nje mphathi sibuke kaSolenza. Emakhosi ayaqoka. Indlovu kade diyaqoka. Mangakubuta nje Nceko ukuthi ingabe wangenwa libona lithaba lendlovu. Yo. Ingo. Solo ngatalwa Nceko. Solo wadala. Ngangusolo ngatalwa kumayina manzi sange sengibona. Bo presidents bayaqoka. Mawuya enkosini uya ugcokile. Awuyi nje ugcoke nje ngazuthi uyangithanga yakho. Mabaya emsebentini bantu baphuma baqokile. They cover themselves. But maphethe sonke. Yo. Angathi kwethu wena. Maphethe sonke. Bete enkosini. But mase beta enkosini yale mabaya enkosini yaseveni. Baya ba formal. Bafake emasudu, bafake amadress, baze babuyise emajacket ngetulo. But mase kubitwa ukuthi bete ebandleni. Bete sonke. It is the time abakubonakala khona phela. Uyabona wena Nceko, ize ithi le Nceko bengilalela nje i-podcast. Ithi le Nceko during at night. Yabona the way that the kingdom of darkness is busy. Is working tirelessly 24 hours. At night, lapho khona thina silele khona. In the stores that we enter, the stores sithenga khona kudla. Lokudla sikhanza sekufakiwe lapha sekubhaliwe sekurephe kahle sekwendiwe konke. Asikwadi kubuyaphi. Le mpahla ukhanza wona seyibholdiwe lapha seyihle, seyibekwe seyikhothengwe lapha esitolo. Awuyadi buyaphi. Uthi at night, during the night, the demons in the kingdom of darkness, they enter the stores. They enter the stores and pray upon, because there's a demonic prayer. There's a demonic prayer in Voleko. That's why we say that in each and everything that you buy, pray upon it. Awukwadi Uthasimatise konke lesikwendayo. Nceko ngiyabonga ngoba uze uthi kutaka themba simakatsi. Umatise lokumatisa simakatsi. God knew ngokuthi in everything that you do, you need me. As a new creation. Uyangidzinga mina kungadisa, because I will then pause the spirit of discernment. Ngokuthi ubone ukuthi yathi lokho kweNkulunkulu lokho kutelekta ngonisa. Ungangadisi soyithengile le mpahla. Ngosi ngiyaphuma ngisaya esitolo ngiyothenga. Ngiside ungikhombise esitolo lekumele ngisigele. Hayi sengiyithengile. Ngihamba kuko konke everything. Ngosi sengiyathenga ngikhuluma naye lo muntu ngihlala naye ulaceleni kwami. Mawuhamba nje mphathi mangathi wasihamba sesitolo. Utawukhuluma nami ukuthi yathi ngifuna lesi, ngovela usithatha. Ukhuluma nami ngifuna lesi, asamsethilini. Uyabona ngiyani? Bari thine simakholwa sihlala naye. Kuthi asimathi silena ngani? Angathi uthi asimathi silena. Lenye into lesingayadi mphathi ukuthi dress code is ministry. Dress code is ministry. On it alone. Iyodwa. Ngendlela lesishumayela ngayo. I-dress code. Mangifika nje esontweni ngifake ibhloko lami lengibambako, ngifake itincingo sekuyangibamba, bosisi babona la kungamele babone khona. Ngishumayela something to them. Lokho kuyaveta kabala ukuthi leli demon lelakini it's manifesting. Ngoba makunamoya utawuveta uthi no kunamoya waNkulunkulu. Makunamoya lomubi
like that demon le abantu babe naked. That demon le abantu bagijima bayohlala etolo. Yeah. That's a demon itself. It's manifest. Yeah. Kuthi ingabe mase ngente kaso mase ngigcoke kaso ubonakala buphi umoya. How should I live? Kumele ngiphile njani? Yeah. Angathi kuthi ayiva le topic. Kumele ngiphile njani as umzalwane lenginamo? Yo. Okunye ngcebo, we should live by the spirit, Yeah. not the flesh. Not the flesh. If we live by the spirit, lokusho ukuthi we walk in the spirit daily. Kusho ukuthi moya ngcwele nje ayikuthi we walk in the spirit daily. Yeah. Lokusho ukuthi the Holy Spirit is our lifetime. Yeah. Umuntu lo sister uhlezi kunyunga sileza kubo Yeah. sihlala amabhatela. Yeah. Is with us. Eish. Lokunye nje ngcebo kudzinga a sound mind. Yeah. Singaphandle kokuthi size sigandladane sithandaza. Lokunye ngeke ukudza ukuthi sibe matured. That's why ngingathi ngiyathandazela wathi uNkulunkulu pray for maturity and growth. Because Yeah. Lokunye ngeke akudzingi sikhuleke. Nje lenza by dress code yabo lokunye kudzinga ukuthi ube ne sound mind. Uthi mina the fact that ngiyakholwa akusangifanele lo ukukhula lo ke Nkosi. Yabo. Kunye kudzinga ukuze sithandaze. Yeah. Uhle kukhuleka. But Yeah. lokunye kuyathi ukuthi si reach a certain maturity Yeah. understand ukuthi Ukuthi lokhu lokhu akusakufanele. akusakufanele akusakufanele ukukhuluma kaso akusangifanele. khuluma kuso akusakufanele Ukuthi nje sengakumemeda nje mnengcithe ungathi ungidayela kabi. Yeah. Akulathi ukuthi lithile ligama lami. Ungathi ungidayela kabi. Eish. Ndakubhula. Yeah. Nyalo. ngekushesha Ngekusheshsha ayikhashani nyalo mphathi. Yeah. Buya nyalo. Buya nyalo nginyathelile. Ndakubhula nyalo futhi. Ngiserious kulelo lokho show. Eish. Akusathi ngeke lo. Yo. Sekudzinga sikhule. khula Uxolise mphathi uthi no ngiyaxolisa mphathi abakunyathele. Yo. Yeah. Uthi no ngiyaxolisa mphathi. Yo. Unginyathele mphathi. Uyabona ukuthi wakhani lo muntu. Yeah. Mala lo muntu ish. Why? Unyathelwe ngempilo. So buka behind kuthi kukhonani ngale. Yo. Ngumuphi lo moya lona kulo muntu le. Yeah. So uyabona ukuthi no Eish. the spirit of God is upon him. Yeah. Uthi Paula nakabhala sesidicilite kulunga. Yebo. Sesivume ngeke kuvumela Jesu etekisi. Yeah. We have been bound to be what? To be servants Yeah. of holiness in the kingdom of Hayi God. ticilita Satan. Hayi ticilita Satan. Satan usigcilate kakhulu. Sicilatile Satan. Usigcilate sibakhe Satan esaba 11. Wasicilata sibakhe. Yathi Satan uyagcilata ugcilata wakhe Satan. Akucaphate ukhona la mbusweni wakhe. Yebo. Akuhlazise. But le ndvodza ayithandzani. Ayithandzani Ayithandzi noma Ayos. ula. Unomla kiyo. Uyayibona le ndvodza ukuthi le ndvodza sesimane siyahamba nje bantu bahamba bayahamba bayophila evendani. Yeah. Esikwakhona no. Le ndvodza ayiphathani kahle. Ayiphathani kahle. Na uNkulunkulu. Bamlabasha. Yeah. Mina nje mangashare nje i-testimony yami mphathi. Yeah. Ngeke sayixoxa lenzaba ukuthi ngeke ngahamba cala kwami nje kusebenza ngeke ngahamba ngaya ezulwini Yeah. so ngiyosebenta khona emakhombini Hey. so mangifika ezulwini ngiseseveni ke lapho Yeah. vele bengisahlabela ngisendalo kanalokuya ngiseveni mangifika emakhombini Sekumhlabela. ngifika lemakhombini kuthiwa kunendvodza ledzele nako lamakhombini vele ngiyanale mentality ukuthi le ha Now we itangibona go. shaqa khona itangibona ayingadi kahle so mangifika lena the first day vele kwenteke letimpita semakhombini vele tinjalo bathi uhlala kwenda every day so tendeke letimpita semakhombini tinjalo ngitshela lo mnyumholeli benginaye bese ngithuka bhuti wami bekangekho that day ngithe ebhuti asibambele out ngale ngubaba unemana lokungakabi Yeah. ngithe bhuti asibambele out asingayiyeki Same time. yabo thi ngithoswa kubani ngithoswa sitha Yeah. uthi Sifuna Satan ukufaka inkingeni. uthi Satan ufuna ngifaka inkingeni ngena lapha Shaya. akubanjwe out Yeah. so ngishayele bhuti wami ngidosela iciko ngithi emnakethu le out seyenda lemkhiba la Yeah. sesehlile kude phela ishila athi thina besihamba ngekhompyutha hamba ngekwanzaba vele beyidzabula la Yeah. so ngifike le nda singifika nale nduku ukuthi hayi no le artist ayibamba Yeah. bangangibambisi ke bashayeli mshayeli nane nemholeni ngitsani niyadlala Niyesaba. niyesaba kuse ngakusasa Gijibisa. kuse ngakusasa Yeah. ngakusasa sithi sibhakile sive nje kwanza mithi uyi la celeni kwethu safika sina 3 webantu
le wathi sathane ningamyeki Yeah. ningamyeki ndakwetha ngani ndakwetha ngani so ngathi khanza sesempini kuba sempini sahamba lenzaba leyo yaphelela emaphoyiseni bangibite ekhaya bathi biye ekhaya wena ngani mangifika ekhaya ngathi no ngiyajika Yeah. buka ngijika sathane sovalela engcondo uthi baba utawuboshwa bose emaphoyiseni tolo ngiyoteka lecala Eraser nyalo lo. ukureza nyaro kwende kutolo uthi jika ngajika ngakusasa ngabiyele emuva Yeah. ngenxa ukuthi sebese ifuna kungisipha Yeah. wabuya lo bhuti wathi no hayi wathi thoba Yeah. bese ngihambile mfana Boso bese ngabona sengiyiphumile le ndlela sengisinzisiwe ngabe ekhaya ngibona ukuthi yatilana ngabe ngaboshwa ngabe ngisekhathi stop. lana ngisalalela lo music ngabe ngibheme ama drugs Criminal record. ngiseselana nyalo ngabe ngithuka abantu Yeah. ngabe ngihlala ngitebhise amablu Mangale ukuthi nceke uyathi uNkulunkulu ufuna labo. Ufuna labo labathi bona mina sengikwente konke. yeah Esengihlulekile, senguzamile konke but usolo nginte kujabula. Ufuna bona labo uNkulunkulu. Ngiyabonga nje yona nceke ukuthi kulobufakazi lobethfulako. Kukhona lo tawusitakala. yeah Kukhona tawusitakala ngoba le nto lena usina uyibuka ngeliso lenyama uthi akuphumeki lapha. eish Akuphumeki kule mpilo engigijima lena kule mpilo engitatela yikwete kufuna kwenta konke. ngiyaphumeka Kanti kuyaphumeka. ngiyaphumeka mfana Yeah. kuphuma kwami nje ngaphuma sikhulume nje ngendzaba yebudlelwane ngaphuma mina ngina 3 years Yeah. for relationship ngahamba nabo baphathi la sayahamba sayentabeni Yeah. thandaze noma nje bekuthi inkosi ngisindi Yeah. kona kubhlungu kuphuma kubhlungu kuba nekhehlentela kwenyembeni Yeah. maphuma amathandweni ngathi inkosi congisindi Yeah. 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 ngifuna kuphuma lo So uncusa. yathi inkosi no asengimsindi mbana bachamba nje lenye indvodza seyiqhamuka ngale Yeah. no kwababhlungu lapha bari kuphuma kulungu Yeah. kuyaphumeka nje once nje wacela inkosi ukuthi kusini everything tshwaleni ekukhulumeni kwakho ekugcokeni kwakho kuyaphumeka Yeah. ukuthi inkosi guide me ngisahamba cela moya wakho lo tathi no ngimele ngigcoke kasona Yeah. ngimele ngiphile kasona ngoba Yeah. singakhuluma thina enyalo Hey. sisho ukuthi no kugcoka kumele ngigcoke kasona sikhohle lokusho ukuthi no Yeah. simele sivumele uNkulunkulu sivumele moya wakho ngese sisho kona ukuthi igcoka kanjani imzalwane but allow the Holy Spirit to Yeah. dwell in you kuze kubonakale bantu badumise uNkulunkulu ngekukhuluma kwakho Yeah. bathi yathi lo bhuti ya lo uNkulunkulu lola kuye ukhulu kakhulu ngoba mawukhule emphathi ukhule ngenhlonipho Yeah. baye bathi le ndvodza leya ichamukapi yathi ngifisa kubona abadali bayo Yeah. uyayiva lento sengifisa kubona abadali bayo Yeah. angathi uthi uyayiva into emphathi ngalo muntu ukhuluma kahle uthobekile labanye le engephandle sebaze bafisane kubona abadali Yeah. ingabe wena lokukhuluma kwakho bayafisa yini kumbona lo uNkulunkulu wakho Yo. ulasondweni bayafisa yini kumbona angathi baphathi ukuthi isikhathi esinaso sitawugocota nje baphathi ukuthi ningathini nje sisatawugocota sitawuchubeka sesibuya kulenye Yeah. elandzelako Mina ngibuka nokuthi nceke uyabona kuyaphumeka mani and futhi mhlambe kuphuma kwakho wena angeke kuze kuzike ukuthi uze uyenza yeah mhlambe kuphuma kwakho wena kuze ngakho ukuthi uvele uvumele uNkulunkulu akusebenzise ngosiyami kuyaphumeka. eish Yeah. engakusho ukuthi young people let us not try to fit in because Yeah. of peer pressure. Yeah. Let us know who we are in God Yeah. and start ukuthi kahle kahle ngibitelwe ini mina kulo mhlaba lo. Yeah. So ngalawo magama ngithi asibe nesibinzi sikhonde uNkulunkulu ngaphandle kokwesaba Yeah. nangaphandle kwekuyengwa. uthi bamlabasha bafana nemcibisho kumele start lothi sengimcibisho lesi Yeah. sathethe likhaba Yeah. sithi siphila sibe sati siphile ngetimiso takhe Yeah. siphile ngemthetho wakhe nayi imanyo lethu the Yeah. bible The holy book. akusibo bangani bethu akusibo bafundisi bethu Yeah. akusibo batali bethu Yeah. but it's the bible It's the Yeah. word of God. ingakhuluma inceba ide la yeah you have to refer here kumele sibuyele that is our manual Yeah. Yeah. nanathi sesikhulumile
lendzaba ila Yeah. kuthi Yeah. ingabe live ilona lithi bamlabasha kuyaphumeka kudotonke indlela ndesithi Yeah. uthi ngolongolo siphiwe amandla Yeah. ekhamba tubabofecela Yeah. letinto leti siphiwe amandla ekuphila tikwato Yeah. tikhona Yeah. imusic ikhona Yeah. kukhuluma lokungasithi kusestyleni kukhona yengoma kuyatsinza phansi Yeah. kumnanzi phela uma kubukakala ngasomdzala kakhulu nje masobhizi ukuthi yebo baba Yeah. yebo kakhulu bodi ngiyaye kubuke nje mfundisi ngiyaye kubuke nje ngeva kuthiwa isihloniphana kakhulu okubitana ngabo mister yebo ngcebo no kumnanzi kakhulu kurespectana Yeah. kunekuthi sithi ekuseyona Thabiso ekusebra wami khamba njani yabo ngiyahlambalala le language ya7 Yeah. Ngiyajabula nje sekude lomkhathi so sesikucotha lapho ukuthi uyamenshina nalokho ukuthi lokubitana kwethu uyabona sibantwana baNkulunkulu there's something that it creates uyabona once wangena kule bandi ekubala mbuso kaNkulunkulu lokubitana kwethu ukuthi hey mina kethu yebhodi kunjani mina yethu yemister Yeah. le nto le yakha le community ibe conducive environment yeah ngokuthi sikhone lokuthela ini letithelo te-new creation Yeah. sikhone lokushiya letithelo tasemhlabeni lokukhuluma lokungalungi angadi mphathi ukuthi ungasivulele lo Galatians yeah. dithelo tamo yeah. ngoba Sika. letithelo wena nceko leti ativeli ngekuthi ube ngumuntu lothi mina ngidawufuna kokuthi ngigcine ngekuthi ngivelive kuphela likhulunywa ngumfundisi but letithelo tiyavela ngekuthi ubuyele la ncwadzini Yeah. ufunisise leliciniso Nkosi yami lelitakhole bese ngiyaphila yeah. kuyabonakala lithando kindness ibonakala Yeah. xasifundzele mphathi yeah Galatians 5 verse 22. But the fruit of the Spirit is love, Yeah. joy, peace, forbearance, kindness, Yeah. goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. no sasicethile Hallelujah. lokungaba kimi nje mphathi ukuthi lithi live lapha ku Revelation ungu-alpha uphinze ungu-omega Yeah. he was there bekakhona nanyalo usekhona he's unending akashintshi akaguquki Yeah. uthi asimbinde kuko konke lesikwentako siya kuphi kuphi siyamatisa kulesikwentako kukhuluma kwethu kuqonze ukuthi lokhu kwababe uNkulunkulu Yeah. usicala uphinze besiphetho so angadi bazalwane sesigoqa ukuthi ingabe sekuphelele lendlise kutshela kona babuyele emakhaya kude lenikushiyane phandle baphathi Hallelujah. Mhlambe kwegcina sesigocota bamlabasha asikhumbuleni ukuthi if now we are a new creature, yeah we dedicate ourselves in prayer, in reading the word, in testifying about Jesus Christ. And nje emsebenzini wonke wembuso waNkulunkulu yeah siyadinikela ngalokuphelele ayengekwesaba siya fellowship futhi yakubo ukuze ukuthi ukhule ebudlelwane bethu naNkulunkulu. naNkulunkulu And ke iBhayibheli lithi do not be deceived. So singayingeki elihambeni lwethu lokukholwa. Nkosi yami This journey of faith nangakhuluma igama lelula is walkable. Yeah. Is walkable. Kuyambeka. So asihambeni ngekudada ukuthi God is on our side. manje ngesihambe ke ethu emali Yeah. akuyingedi equipment ethu kepha kuya ngamoya so ngekusitwa ngimoya kuyahambeka Yeah. nguye moya losikhombisa indlela Yeah, God is on angadi our angadi side. baphathi ukuthi ingabe babukeli nje labafise kunithola kunibuta something banganithola kuphi mina nje ngingasho ngajabula kakhulu nceko longangitsinza ngikhona nje enombolweni yami ya 76444879 ndawuthola Nkosi yazile masilela ngitholakala kule nombolo leyo mphathi amen Ngiyama ungangithola mina na available ku 79 40 4825 Thabiso Maduna loyo awushayike ebusuku.
Amen. Lesingakuthokozela kakhulu babukeli. Singathanda nje ukuthi konke lenifise ukubuta nikubude via SMSs, it will be answered kule next episode. Amen. We love you so much. Awusiyatha. Thank you. Bless. Blessed. Blessed. Blessed assurance. Nkosi. Yeah. Yo.